الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا مالك هذا الكتاب الإمام زين الدين المالباري ثم إلى روحه صاحب هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خالد عبد الله إخواني أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu qatilin nafsi utawi kiku bab nerangaken wong kang mateni awa-awaan, baik membunuh orang lain ataupun membunuh diri sendiri, yakni dengan bunuh diri. An Thabit bin Dhahhak, saking Sayyidina Thabit bin Dhahhak radhiyallahu anhu, muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Thabit bin Dhahhak, amin. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halafa bimillatin ghairil Islam, man utawi sapani wong halafa kang lamun sumpah to supoto. Halafa iku lamun supoto, lamun sumpah sapa si man, sumpah bimillatin kelawan agama, bimillatin kelawan liyane, bimillatin kelawan agama ghairil islami sak liyane Islam. Kadiban, sumpah kadiban hale goroh, muta'ammidan tur hale kang nejo, unsur kesengajaan. Fahuwa mongko utawi iman iku kama qala kaya oleh ngucap sapa si iman, Yahudi au Nasrani au Majusi au ghaira dzalik min ghairil Islam. Waman lan utawi sapane wong qatala kang lamun mateni sapa man nafsahu ing awak dhewe ne iman, ya berarti bunuh diri, oleh mateni bihadidatin kelawan perkara kang landhep, silet atau bedung atau todi, berang dan sejenisnya. Waman lan utawi sapane wong iku qatala lamun mateni sapa man nafsahu ing awak dhewe niman bihadidatin mateni kelawan perkara kang landhep, udzibah ya mongko bakal den siksa sapa si iman. Udziba bakal udziba mongko bakal udziba mongko den siksa sapa si iman. Udziba mongko den siksa sapa si iman. Din sampean nikah napa terusna marin udziba nikah beda sebihi mon bihi kelero karena ning kanto bihi nih biha kelawan hadidah buruna. Udziba mongko den siksa sapa siman biha kelawan hadidatin fi nari jahannam, den siksa ing dalem neraka jahannam. Waman utawi sapane wong iku halafa lamun sumpah sapa siman bimillatin kelawan sumpah kelawan agama ghairil islami kang sakliyane Islam, apa ae wis agama sak Islam pokoke gawe sumpah hale goro muta'ammidan tur kang hale nejo, fahuwa mongko utawi man iku kama qala kaya oleh ngucap sapa si man. Yo maksudnya yo hukume tergantung omongane niku wau, fayuhkamu alaihi billadzi nasabahu li nafsihi, sebagaimana dirinya menisbahkan atau membangsakan dirinya, agamanya kepada agama selain Islam, maka itu pula hukum baginya.
Wa man qatala lan utawi sapane wong iku qatala lamun mateni sapa man nafsahu ing awak dhewe iman bihadidatin mateni kelawan perkara kang landhep groji todi udziba mongko den siksa sapa si man biha kelawan hadidah binari jahannam bisu ing dalem neraka jahannam. Bab nikah nerangake tentang larangan membunuh orang lain atau membunuh diri sendiri, yakni dengan bunuh diri. Pertama, man halafa bimillatin ghairil Islam, barang siapa yang bersumpah dengan agama selain Islam, kadziban, dia tahu bahwa dia sumpah palsu, muta'ammidan dengan sengaja, bani tak sengaja, muta'ammidan sengaja, kadziban muta'ammidan fahuwa kama qal, maka mun orang nikah sumpah mantur kafir lah, engkau tak tahu padahal tahu sekalian nikah kafir. Engkau mun guru engkau keluar dari Islam, ya berarti keluar sekalian nikah. Mun pacet kadziban muta'ammidan, ben sengaja berbohong kelaban sompana gela, muta'ammidan ben beda unsur kesengajaan bene tada unsur tak sengaja, kelaban sengaja, kelaban ikhtiar, kelaban cara sadar. Ane ke termasuk min anwa'ir riddah. Jadi orang saya sumpah kelaban sumpah senik kan ya, mun tak kadiban Ustaz, iya enja. Monongkuan, engkau masya Allah, tak oleh diri kau lak nader kafir, baca tak oleh diri kau lak nongku, iya enja tak kafir. Cuma suatu kengon dulu nerma kafir. Mun billahi itulah alate. Abillahi bodoh di abillah saking dari sekuta sumpah abillahi bodoh cek lo cerah sumpah tur por kelap kok tak tahu bicano jenan mau tak jeno jenan por kelap ada kelap aja mau seti saya macam por kelap tambahin por kelap por kejam sekali. Taib. Serana orang ngenti agama nah, menurut pendapat Imam Syafi'i ini kah? Dalam situng hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdebu, man baddala dinahu faqtuluhu. Barang siapa yang mengganti agamanya, faqtuluhu, maka bunuh dia. Wala yakbalullahu, dan Allah tidak akan menerima taubata abdin, taubatnya seorang hamba kafaro yang mengkufuri ba'da islamihi, setelah Islamnya. Aimada mamusiran ala kufrihi, selama dia masih dalam keadaan kufur. Wasyafi'iyyu wal baihaqiyyu, menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Baihaqi, man ghayyara dinahu, barang siapa yang merubah agamanya atau mengganti agamanya, fadribu unugahu, maka penggal lehernya. Seropate pendapat Imam Syafi'i. Siapa na orang ngocak mantur engkau kafir, agen asal Islam, menyatakan engkau keluar dari Islam, engkau menyatakan orang kafir, engkau nyatake orang murtad. Pendapat Imam Syafi'i apa Imam Baihaqi, fadribu unugahu, sorotat ta'ler. Cuma ki pemerintah benih sampai ki mon sampean yoko, engkau ngaji kok kulak kurelang, kok deki salah, lang aku la teroris. Aneka hukum Islam, mun negara neka ngaku hukum Islam. Macam kerana Imam Syafi'i saya debu. Wasyafi'iyyu wal baihaqiyyu man ghayyara dinahu, seran orang sing ngenti agamana, ngobe ke agamana si asal Islam yo beda asal Islam, fadribu maka sorotokol unugahu le'era. Nah, di antaranya neka orang se kadang aban neremah kelaban kekufurna. Ridha bil kufri kufrun, ridha bil kufri kufrun. Di antaranya pun min anwa'ir riddah, di antaranya
macam-macam murtad ayyazima mukallafun mukhtarun alal kufur. Asaja orang mukallaf aben terus andi karep mukhtarun andi karep andi pemele dalam keadaan tada unsur pemaksaan. Asaja kafir wal'iyadu billah. Jangan sampai kain mainan nih fi zamanin qaribin au ba'idin, baik masana sekecil saja untuk kafir atau masana abid. Engkau tro kafir semenit boy, engkau tro kafir 2 menit, engkau tro kafir 2 hari, engkau tro kafir seminggu, keng tro ngebine abine bi Kristen bi Cina umpama, kau tro masuk agama na Cina 2 minggu boy, made kok bali ya boleh. Sajah qaribin au ba'idin aneka pada sekala neka langsung jadi hukum kafir. Au yataraddada fihi, atau ragu atena, ragu keluar masuk keluar masuk. Au yu'allaqahu bil lisan awil galab ala syai'in walau muhalan, mentaklik kafir baik dengan mentaklik menggantungkan kekafirannya dengan cara mengucapkannya atau secara hati. Akan tak dalam hati kok mun hasil kafir engkau mun hasil ngocak oh tak belum hati ngocak lekelaban lesan oh tak akan tak dalam hati walau muhalan, walaupun perkara saya tak kaki ini kamu hal tak mungkin terjadi. Engkau mau jadi bupati kafir, engkau tak apa masih kafir, tak mungkin jadi bupati walaupun mohal tetap kafir, termasuk min anwa'ir riddah, termasuk apa macam-macam daripada murtad. Fayakfuru halan, maka kafir sekala nikah, maka kafir seketika nikah. Taklek mun sampeyan taklek dalam bab nikah tak deti mun tak boleh terjadi. Mun beli boleh ban bini tang bini takleknya mana mun tak terjadi, mun tak beli boleh ya selama tak beli boleh pancet bini nah. Mun kanten terjadi atau tak terjadi, masuk akal ataupun tak masuk akal, sesuatu saya taklek saya gantung lagi mun engkau hasil mun di PC 300 triliun dari dimah mun saya pesian gembor Megawati ruh 300 triliun saya anu aja lah, maling negara aja lah, saya kom 6 tahun nyaman. Karo 6 tahun masih sampian sama si haja aku sanggup bagi ya. Oleh 300 triliun yokom neng 6 tahun. Apa? Nyaman dia. Mangkan mun tetia maling aku kuliah gelu. Kuliah mah nyalon. Aman. Alim baik sampian. Ngecok tadi ijazah, ngecok tadi jabatan, ya tembak polisi. Ngecok aja, ngecok sepeda, cecil nyalek. Ngecok biasanya negara, aman pak. Harus nyaman nak. Maling beda pangkat aja. Niki penter cara ngecok. Jadi, mon orang neka mentaklek sesuatu bareng baik terjadi semungkin terjadi atau tak mungkin terjadi, fayakfuru halan sekala nikah langsung kafir. Jadi jagain mainan urusan kafir nikah ya, nikah termasuk min anwa'ir riddah, termasuk diantaranya macam-macam apa murtad, menghalalkan apa sih haramaki tining Gusti Allah atau ngaramaki apa sih halalaki tining Gusti Allah. Andi keyakinan, andi tekad nggak nikah, atau napanya mana ragu. Dalam aten nikah, dalam aten ragu atas sifat-sifat Gusti Allah. Allah Taala rebek ngetelak ataya ragu ke sifat Allah. Bek tahu pangeran, bek kebesak pangeran, ragu. Nikah pun termasuk min anwa'ir riddah. Tak kira ngara, tak ngetelak ngara pangeran, berarti ngilangake sifat alim Gusti
Allah. Kal ilmi wal qudrati ngelangaki menafikan sesuatu se wajib kanggo Gusti Allah pon ijma sepakat para ulama. Kal ilmi ilmuna Gusti Allah wal qudrati kudrata Gusti Allah, atau menetapkan sesuatu yang mestinya nafi dinafikan dari Allah bareng se tada sapastena tada se mohal kanggo siapa Gusti Allah beda-aki. Contoh Allah taala neka andi bernah umpama Allah taala andi kalauni andi bernah andi muah dan sebagainya, enggak sifat-sifat manusia. Au ya'taqida wujuba ghairi wajibin, meyakini wajibnya sesuatu yang tidak wajib menurut syariat agama. Au yashukka fi takfiril yahudi wan nasara, ragu atas kafir orang Yahudi sing ngebom Palestina nika. Ragu atas kafir Yahudi wan Nasrani aneka termasuk min anwa'ir riddah. Ini kepada kita saya baca nih. Au yashukka fi takfiril yahudi wan nasara, mang ragu atas kekafirna orang Yahudi orang Nasrani. Tapi tak kene ngebur jambur ya. Sehingga mau nebur campur orang akhirnya ragu atas kafir, bahkan tak oleh ngolok orang kafir, orang ngolok non muslim. Kiring pada surat Al-Kafirun. Untuk semakin menjalin kerukun, lerukun, lebilan lerukun, cadar yang atau kare dina, sobung dengan atau kar, tak usah senekan kila rukun kapi ponan. Tetapi yakin cak Yahudi je orang kafir, Nasrani ini ke orang kafir, cak ragu cak kok takut. Justru sampian mang ragu atas kafir orang Yahudi bener Nasrani, berarti sampean membantu dak kekafiran mereka, mendukung dak kekafiran mereka. Ini termasuk min anwa'ir riddah nika. Termasuk bagian atau macam-macam murtad. Wa kaiyasjuda li makhlukin kasonamin wa syamsin. Ingat orang boleh sujud selain Gusti Allah, yakni ke makhluk, berhala, matahari, aman, ada idina nyembah are sobung, nyembah apa majusi sobung, keng mun nyembah dinar bi dirham iya, apa asa demi dinar, tak jumatan demi dirham. Likulli ummatin likulli ummatin ijlun wa ijlu ummati ad-dananir wad darahim. Al hadits atau kama qol. Dabun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Likulli ummatin ijlun, setiap umat ni ka andi sesembahan. Bedes nyempo are, bedes nyempo patung, nyempo berhala, nyempo apa wa ijlu ummati ad-dananir wad darahim. Adapun sesembahan tang umat dinar bi dirham, peceh. Kelar tak Jumatan, kelar tak bejeng, ningke lagi pas sebulan Ramadan, ya demi dinar bi dirham ya. Akhirnya tak patuh ke perintah Gusti Allah, lebih patuh ke jeregen. Au yamshiya ilal kanaisi nih. Atau ajalan ilal kanaisi dekat tempat-tempat gereja. Ma'a ahliha sertani ahli ni kanais, jalan bersama, luntang-luntung, pakai nah juga pakai nah pada, bizayyihim dengan pakaian mereka, minaz zananiri, nyatani saking piro-piro, napa niku sabun pada, kelampina pada, acung kuncung, ingat Natalan dulu, jolon bareng, berangkat bareng ilal kanais menuju ke gereja, ma'a ahliha bizayyihim minaz zananiri wa ghairiha, ban selain apa kebiasaan mereka iki pada nih kah termasuk ubau tore sampean ada ngakan tak ngakan bedang king abau bedang gelem sampean tak gelem nasi bau sampean tak ndek polan bau
kelampi bau sampean tanda karena bau agama dia sampai bau. Abu Yahudi, Abu Nasrani mau bau. Cek sampai pur campur agama nih kah? Cek sampai tina lah. Seibadah ke gereja malah ke gereja. Seibadah ke kelenteng tahu sarok noro. Anu apa banjarian dalam gereja? Tak nemu kenangan. Cek masjid banyak. Talal badru alaina. Baca salawat, baca ya Nabi salam alaika kini dalam gereja. Tak nemu masjid tak. Langgar banyak masjid buka. Dosa lah. Toleransi, saling menjaga kerukunan. Rukun lah rukun. Lah toro peraturan agama tak rukun lah. Rukun. Ini pendapat Imam Syafi'i ini kah? Au yulqiya warakatan fiha syai'un minal Qur'an awil ilmi syar'i. Awismillahi tabaraka wa ta'ala awismi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam au malakin fi mustaqdarin walau tahiran. Beda Al-Quran saayat bayi buang ke WC asmana Allah subhanahu wa ta'ala asmana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buang ke WC walaupun soce tetapi mustaqdir merengis coba kan soce coba Al-Quran coba nyaman Kanjeng Nabi coba walaupun soceh murtad nih kah mangkan sabun tepak se pasuruan se viral boda ayat Al-Quran yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat pas mendatang drum band pas binen asal lebaran kutung ajoget gimon cara resmi no hukum jadi iya termasuk masuk ke istihza nih kah masuk dekat bab ngenyek dekat ayatun min ayatil Quran seayat sepenggal daripada berempan ayat Al-Qur'an awismillahi ta'ala awil ilmi syar'i atau ilmu-ilmu syariat ilmu-ilmu agama buang ke tempat-tempat senajis atau saya soceh sekalipun cobain Bukhari ini ke kitab Bukhari ini ke bisa main cobain ilmu agama bisa murtad nih kah montoju ngenyek kimun sampean keliru coba jangan tak sengaja kabusokin koyok dini napa niku idu coba nih ke soce tapi mau coba lagi ke Al-Quran bisa murtad au muhatin utau umbel mero sapa-sapa ki ke Al-Quran sapa-sapa ki ke kitab nih ke meron karena ke ilmu agama nih kah paham iki banyak nika macam-macam anwa uridah nika setek geras sabi kuluban panjenengan nika jadi uwe lecek rok noro bahce la tanawa apa Natal noro Natal ubau lagi osomano lah gongsi facai lah tadi Hindu lah tadi kasodoan kita lebih biasa bila tina lalakum dinukum waliyadin latina di agama masing-masing pun tak usah kecuali pemerintah Pak bupati mengucapkan selamat hari Natal kepada kaum Nasrani maklum bacet bupati dalam rangka kerukunan pantas yang bacet lebah Pak mungkin itu apa coba nih Pak apa desaran apa tuh sobu kecuali petenggi neng rakyatan neng petenggi perumahan umpama beda Yahu beda Nasrani beda Hindu tak masalah mengucap selamat hari Natal ya baca petenggi baca rakyat tah bupati wali kota presiden kami ucapkan selamat hari Natal bagi kaum Nasrani kami ucapkan selamat hari Nyepi bagi kaum Hindu sebelah Bali sebeneng Papua ya baca orang pemerintah sing ngucap malai rukun ki pantas mungkin sampean tak oleh canggah-canggah nikah aduh cek kereng benih kereng malah tak ubah dia lah nah karena cek bau tak gelem harus bau tak gelem ubah sekone tak gelem tapi agama mak gelem ubah sampean diman halafa bimillatin ghairil Islam siapa orang ngasom pada selain Islam kadziban muta'amidan fawa gamagal daripada apa saya caki tur kapirah kapirongku
dur madur engko mun carpak madur masuk agama Yahudi, padahal carpak kadib guru carpak ngebos bisa kala nikah pun dadi Yahudi bonan halan bonan segala nikah ya mangkan teken yang kebay aja keje sompa nikah asompa bareng sene bene benika dur kafir dur tak selamat aja sompa selain lah karena orang ridho bil kufur nikah kita termasuk kufur wa ka yardo bil kufur ridho kelaban badan kekafiran otaba napa nyamana terjadi ka aban tibi otaba atas orang lain ka ikrahi muslimin alaih memaksa orang Islam dipaksa alaih untuk kufur maka kulo panjenengan wajib ingkar nikah bada pemurtatan matalan bada pengkafiran bada kristenisasi bada orang-orang seniat memurtatakin orang Islam sampean oneng jak sampai ridho wajib ingkar dalam hati nikah atas bada kristenisasi nikah berapa orang si asal Islam pemurtad gara-gara penikah wajib kulo panjenengan ingkar nih kerja sampai ridho atas badana ikrahi muslim alaihi bil kufri nika ikrahi muslim bil kufri nika memaksa orang Islam untuk kafir umpama bada apanya mana pabrik tempat lakok orang tak bikin bojeng orang tak bikin jumatan kita laporaki cek sampai neng ya mun mau takut ya pecat ya weh berarti agama sampean gen nikah berarti agama sampean gen nikah bonan banyak nih macam-macam orang murtad nih banyak sarah wala'iyadzubillah sampai bayi ngebayi sumpah kalaban seni benih paham iki sumpah selain bela sumpah aja sebagus engkau mau carpak materabinya dua engkau mau carpak mater sogi ya tidak sebagus bayi sebagus ya bola oleh baru karena sompa pah bini ongku ya bini dua ongku sampai tahu rota robi tako karota tako mosok karota roto tako masih kulit kila oleh teronet to deh tak apa karo tero tembang tandi tero sekali ini masih ero tero ya pokoknya tero tako tunjuk mana kau le karo tero tako cuma cek saran nongku campur apa bandi karo tero tako bener yang tero tako nih kak ayo orang Joko tak tero sekali mosok tak tero sekali waduh cara gelu nih kak nah nomor 2 waman qatala nafsahu bihadidatin udhiba bihi fi nari jahannam seran orang yang membunuh aban tibi yakni bunuh diri bihadidatin dengan sesuatu bareng saya tajem maka kuaku neng akhirat orang nika juga esek setining Allah Subhanahu wa taala sebagaimana aban maten aban dadi mone gentong kuaku esek saniki gentong mun beda orang maten aban bunuh diri ngenom indrim kuaku yang ngenom indrim tak mare nih kayak ngenom indrim terus nang neraka tergentong bonan ki mon sampean haja lebusan odi ruwet pese rang-rang neku lako tak ngeneng jamu rang-rang tokolan kerep bina cerewet mate nyaman pikir mon mate tenang jangan siapa tambah ruwet tadi cak bunuh cak ngocan nyamanan mate cak ngocan nyamanan mate bunuh diri tak sanggup kalau di mungkin dari ya ngok mati ya nyari sepur bunuh diri lah ngedang sepur kok aku ya tendang sepur kia ya ini tergantung ingat apa mati orang kiri yang bonan makanya aja sampai kula banjenengan napanya mana andi firasat tero bunuh diri ini kan riwayat Imam Bukhari Muslim ini kan man halafa ala yaminin bimillati ghairil Islam seran orang ngasompa kelaban sompa
sekadiban muta'ammidan bimillati ghairil Islam, kelaban asompa agama selain Islam, kadiban guru muta'ammidan sengaja, fahuwa kama qal, maka orang neka sebagaimana apa saya ucapki. Wa man qatala nafsahu, sapan orang membunuh aban tibi bisyai'in kelaban sesuatu apapun, tajem atau tak tajem, saya kanto bihadidin nang riwayat neka bisyai'in kelaban apa abai, udhiba bihi yaumal qiyamah, maka kuaku ning hari kiamat eseksa bareng-bareng sik kebai bunuh diri neka. Wala'nul mu'min ka qatlihi, wala'nul mu'min ka qatlihi, malaknat orang yang beriman aneka hukum pada bi maten orang seiman kala. Wa man rama mu'minan bi kufrin fa wa ka qatlihi, sapana orang menuduh orang seiman kelaban kafir, fa wa ka qatlihi, menuduh tanpa beda bukti ben saksi, ka qatlihi neka pada hukum bi mate. Wa man dabaha nafsahu, sapana orang menyembelih abanti bi syai'in dengan sesuatu, udhiba bihi yaumal qiyamah, maka pagi ning hari kiamat esek saben bareng sik kebai bunuh diri kala. Makanya orang mula mateen orang, nika larangan buat mateen orang. Aneka tak mare nika, berantai nika, terus saling membalas dendam nika. Cerita aki dalam situng hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat dari Imam Ibnu Hibban dalam fi sahihihi, apa dawuh Kanjeng Nabi, idza asbaha iblisu batha junudahu, idza asbaha ari kalani manjing isu di pagi hari, batha iblisu junudahu, maka iblis akan menyebar bala tentaranya. Anak buah iblis nika sebar pakai dok temor, kaki dok borok, kaki ke lauk, kaki ke dojo, sebar anak buah iblis nika setiap pagi iblis nika nyebar anak buahna. Kanjeng Nabi saya cerita, fayaqulu, kemudian iblis nika ngocak, ratona setan nika iblis, maka jangan ngocak iblis ka ore, oh iblis jangan ore ngocak iblis. Saking duri beli sampai kocak iblis. Iblis nika maknana iblisun ay ba'idun min rahmatillah. Sampean mun ngocak orang iblis berarti kocak jauh dari rahmat Gusti Allah. Padahal mun kianya orang iman pasti oleh rahmat dari Gusti Allah. Nyamana tibi iblis nika Azazil. Nyamana tibi Azazil. Odi swarga. Tontung dari swarga pas anyama iblisun ay ba'idun min rahmatillah, jauh dari rahmat Gusti Allah. Jadi maknanya iblis ini jauh dari rahmat, artinya tak bakal masuk surga iblis ini sampai dini kiamat selama-lamanya ampunan. Fayaqulu, maka iblis ini ngocak, man khadalal yawma musliman albastuhu tajah, barang siapa yang hari ini mampu menjadikan seorang Islam menjadi orang Islam, mampu menyelewengkan orang Islam, khadalah, mampu menghinakan umat Islam, maka aku akan beri dia taj, mahkota keagungan. Qala fayaji'u, qala maka si perawi ini kadabu, fayaji'u hadza, mongko teko sapa iki, fayaqulu, empon mare sebar kabeh dateng salah situ anak buah iblis. Ana fayaqulu lam azal bihi hatta talaqa imratahu, kaula bos, kaula jeragan, kaula pun lah mampu metelak reng Islam. Oh ban mampu metelak reng Islam, telak pas selingkuh bi gula sebine pas seneng da orang laki lain, hasil akhir apa ketan apa can iblis, fayaqulu yushiku ayatazawwaja, kita berhasil ben, mungkin deki abine boleh selake dia, ki bisa abine boleh, ki selamat boleh, sabine atau pet ala kese tepak boleh. Wayaji'u hadza, datang boleh anak buah sesitung. Fayaqulu alam azal bihi hatta asyraka billah, kaulah tuan berhasil orang kelak pesyirik bi dan kaulah neka mampu napa nyamana mampu agama orang Islam neka keluar dari agama mana. Fayaqulu anta wa yalbisuhu taj, ria hebat berarti kakek hebat, ibri mahkota.
beri mahkota mon kele sima pesa antara umat Islam ala ke bine mungkin ki bisa rujuk boleh bisa ala ke boleh ki nangan tapi mon se iblis se setan anak buah iblis nih mampu orang nih bisa keluar dari Islam bisa syirik bisa murtad bisa kafir langsung yang kebuare tangan anak buangku ben anta ben hebat ben oyul bisa hutaja akhirnya beri mahkota wajiju hadza fa alam azal bi hatta qatala kaula boleh saya terakhir datang kaula apa ben mampu dari mana ben kaula mampu hatta kaula mampu metokar setretanan sebeleun sampai terjadi pembunuhan saling membunuh menyerang dek saya temur nyerang dek saya boro terus anak tak terima kompo ya tak terima fayaqulu anta wa yalbisu hutaja wah riya boleh hebat ya beri mahkota berung iblis tidak gelem itu waktu sampai terjadi membunuh nih kak ya neraka kenengna pun ada napa ada ontong ngampunan matiin orang Islam nih kak jak sampai syirik dekat Allah Subhanahu wa taala jak sampai kafir dekat Allah Subhanahu wa taala benja sampai ngal-bengal matiin orang Islam untuk pan ngamuk paten nabi kok ini karo tepan ngamuk ketok kulang po sini ke bola beli boleh paten nabi kok bani karo ngocak to tak kira mate di paling tambeleng taruh dia to tak pate sake kali sehari lah tanda sake jadi ini kelarangan apa jangan sampai asompah kebain mainan kelaban agama tur kafir tur tak selamat tur masuk neraka hati-hati paham ini jangan sampai ridho pada orang Islam paksa untuk masuk agama selain Islam wajib ingkar wajib tak terima kemudian larangan bunuh diri jangan sampai bunuh diri jangan sampai itu sompak iya sompak mulai sompak baca geng tahu saya ada lil gareng sompak kembian ada lil gareng sompak orang sompak nangan jareng sompak ada lili tong kena reng lapar reng lapar itu boleh cek hibur cek reng lapar tabun cecel tekuk tanah pas rogok goceng kayak baga berung dak busu bini masih dak modern tak mau adrep iya reng lapar itu orang ngantok orang lapar tekening ji tekening pidato masalah Jainuddin sak pidato mulai ngantok tetap awai tekening dadi mon orang sompek nih kah kula mon kadang mikir bene wajar bene pantes enten mau orang tak kuat iman sompek deh ya pacet mabuk ongko karena terus pikiran terus tak terganggu padahal walaupun abe neka mabuk sementara tapi kan masalahnya tak elang pancet cek saking nggak mabuk pas elang masalah kan pancet saat tokar ya pancet tokar sek sari orang ya pancet sari orang tak memari ke masalah homer benika jadi cuma sekira ngabeng kalau ngabeng fly jadi elang pikiran neka akhirnya ganja narkoba mabuk teler asalnya karena sompek melurusan rumah tangga pun ada seheran Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika ada peristiwa hadis ifki Siti Aisyah tuduh selingkuh ben Sidina Sofwan bin Mu'attal ini kok orang munafik ini kedalangan nikah Kanjeng Nabi sompek wah. Tapi Kanjeng Nabi ini kemon sompek apa manggil sahabat Bilal arihni ya Bilal hibur engkau Bilal sahabat Bilal saya panggil maksudnya wa ju'ilat gurratu aini fis shalah tang ketenangan je mun salat kulit sampean sompek kan tak beje mula sompek tak bejeng lah arah apa tuh wis sompek kok jago ganggu tak bejeng enjak tak bejeng kok sompek lemon reng sompek mestinya kan salat adikir enggak daga Gusti Allah lah ini kemun tak kuat iman Pak ya terjadi yongku bunuh diri akhirnya terjun polane tolak minta terawi ne tolak dulu bunuh diri kok mau tak terima anu lagi nu mendre mek wah dia macam modern nyabun karo para buri lah bunuh diri
Cek gendeng ongku. Masya Allah, jangan gula. Karo tolak mintanan orang polan burung, lah bunuh diri. Engke, aja ada boleh sakomel. Cek gendeng ongku. Mau bunuh diri cek neng embong. Malah tak yoko orang sinabra bunuh diri neng tengah embong. Allah, bunuh diri tibian. Cek ngajak goreng boleh. Nah apapun bentuk cek sampai bunuh diri, engki cek sampai bunuh. Pokon, engkau mau nano, iri turi engkau, tak mati karo di nanto. Ponan selaki tak lemole, congo, iya bedaya engkau cek celek bedaya, tak tempat songku, nangkung bunuh diri nah. Masya Allah, meter pada selamat, gitu. Jadi sumpah kagak apa, cek sampai bunuh diri, cek sampai bunuh diri, si agentong. Oh letak kuat wis epol ongko do tas sutet terus nah se apa nyaman tower arah apa kakek tolak tang cinta kau cek gendeng gelu akhirnya toron yo polisi beda kejadian yang berita nih kak pola tolak cinta na bunuh diri ba aku joko lah pokok toron deh kita apa lah tolak boleh toronongku kok gelem dah kakek toronongku tanda boleh buru ya tangkap ibu polisi teku jarang nih kepona ganggu kau orang nih kak nah jadi empon odi nih kak nikmate po nikmate ki sompek siapa sih tak sompek mon ki odi ya sompek ada yang tak sompek pak yang sompek orang nih kebi tibi sompek kejeregen tak pada bi sompek ke koli sompek orang soki tak pada bi sompek ke orang tandi sompek ke pejabat ya tak ingat sompek ke orang biasa jangan saya pejabat tak sompek sarah jarang kita nyaur beri saya kebe nyalon sompek asik sauraki mau takut tak jadi boleh sompek pun jadi lainnya mana nih diri ngalah benar-benar laku ngalah saya pikir marah apa saya pikir otang tadi otang marah kipas le pete obat nyamuk le somet apa saya pikir jangan make bila nah saya ke sompek kipas le pete obat nyamuk le somet ya ada lah ya lelon jangan make ada saya pikir jadi fresh pikiran kasa nyaman tenang ngakan nikmat polong bisi bine nikmat lembungko nikmat sila tak sompong mulu sompong kan dia to tanya aki kecet dek kecet to aja tabid je congok kemarin tabid tak ahli nyari indrim je Masya Allah naudzubillah engki baik kula bone cocok taba napa pone teung peteng aben sampai mati ku ning akhirat salala letal pos ning tunyi tole apa ke siksa ning neraka waliyadzubillah matur muga detail masih manfaat barakah amin Allahumma amin babu manaha min sabil amwat wallahu a'lam bissawab Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلها وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب
وفق أهلنا وقرابات لنا في ديننا ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نهضى بالخير وننفق ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء شرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن الله ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد الحمد ربنا الفاتح لحضرة حبيبنا شفيعنا رسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين ثم إلى أرواح أهل بيت الطيبين الطاهرين وأزواج الطاهرات وأمهات المؤمنين وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الخلفاء الراشدين والعلماء والأولياء والشهداء والصالحين حينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وبن عبيد الله وسيدنا علي بن عربي خالي عقاسم الفقيه المقدم جميع ساداتنا علي بعلوي فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم وأخي عقيل بن سالم قطب رباني سنة الشيخ عبد القادر الجيلاني وسنة شادي والمؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري والإمام القسطلاني وأصولهما برهم قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد البارس بن باره الحبيب عبد الله بن سلم بن طاهر وأخي طاهر والمقدم الثاني عبد الرحمن السقا وولاد برمهضر وإخوانه الحبيب عبد القادر وجدا والحبيب العلامة محمد بن علي بن عباس المالكي وأخي عباس المالكي ثم إلى الحبيب المالكي محمد بن الحداد وحبيب أبو بكر ومحمد قرسي وأبي شيبة وتوبوتي والحبيب عبد الله الحداد والحبيب جعفر بن شيخنا سقاف والحبيب علوي بن سقاف وسقاف والحبيب هادي بن شبوكر بن سالم ثم إلى الحبيب عبد القادر والحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقيه والحبيب عبد القادر بن أحمد والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بالفقيه والحبيب صالح بن أحمد تنقل والحبيب اسمه هاني الحامد الحبيب عبد الله بن والحبيب هادي بن عبد الله الهدار ومحمد الهدار ووصول مغفورهم ثم إلى روحي هجي جاسم نور سليم وزوجته وكي هاشم رافي وزوجته ثم إلى روحي عبد الله محسن بن هاشم وزوجته وكي معروف عارفي ووصول مغفوره ثم إلى روحي صاحب الحال كي إكرم وأصول وزوجته وأصول وفوره ثم إلى روحي صاحب هذا المقام الجاد عبد الله وزوجته الجاد برهان وزوجته الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخواني أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير وعافية وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجتنا وحاجات المسلمين أجمعين وأن الله بارك لنا في رجب وبارك اللهم لنا في رجب وشعبان بلغنا رمضان عينا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن واحفظنا وإياكم من جميع ذنوب الآثام وعلى ما أسلافنا الصالحون مثل جلس نويناه وعلى ما طلبوه طلبناه وعلى ما قصدوه قصدنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سر الفاتحة. آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت